twongeye kubasuhuza abakunzi ba televiziyo Rwanda Gospel TV. Uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu twazindukiye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu, ahumvikanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Pasiteri Bapfakurera Theoneste uzwi ku izina rya Yangiriye Neza, wishwa azize abagizi ba nabi. Uwo muhango ukaba witabiriwe n'imbaga y'abaturage benshi n'amarira menshi. Abashumba b'amatorero atandukanye bavuga uburyo yabafashaga mu mirimo, abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga kuntu yabafashe mu kwirinda icyorezo cya coronavirus, abafasha ubukangurambaga mu baturage. Yahekejwe n'abahanzi batandukanye, harimo n'uwo baririmbanaga indirimbo mbere y'iki cyorezo. Akaba umwe muri abo bahanzi, Solange, yahawe umwanya akaririmba indirimbo imwe baririmbanye mbere y'iki cyorezo cya coronavirus, ameze nk'uri gusezera. Akaba asize umugore n'abana 4. Abayobozi bagomeje kwizeza abaturage ko umutekano hari, bakomeza no kubahumuriza bababwira yuko abo bagizi ba nabi bagikomeje gushakishwa, banabashishikariza no gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abaturage batabaye aho, abayobozi babagomeje kubashishikariza bababwira nibura hagati y'undi gusigamo metero 1.5. Wabagezagaho amakuru yari Tony Dona w'ikinyamakuru Rwanda Gospel TV online. And subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu kandi ukore share. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha.